Svratište za decu je usluga koja postoji već 14 godina i bez podrške građana i kompanija koje nas podržavaju svih ovih godina i akcija kao što je Srce za decu koju je organizovala Blic fondacija, mi ne bismo uspeli deci da obezbedimo sve ono što im je na dnevnom nivou potrebno. Za ovih 14 godina kroz Svratište je prošlo više od 1500 devojčica i dečaka koji kod nas dolaze da zadovolje svoje osnovne potrebe, da dobiju podršku u obrazovanju prilikom upisivanja u obrazovni sistem, da se prosto osjećaju lepo u ovom prostoru koji je njima potpuno prilagođen i da se nekako osjećaju kao i sva druga deca. Tako da i ovu priliku koristim da se zaista zahvalim Blic fondaciji koja nam je ovo sve ovako lepo organizovala. Deca su već pitala da li je Nova godina već stigla, znači njima ovo mnogo znači, tako da hvala još jednom ispred Svratišta za decu i Centra za integraciju mladih. Želim da zahvalim Blic fondaciji koja je u Tehnomaniji prepoznala partnera za ovako važan projekat humanosti. Naša kompanija učešćem u humanitarnim aktivnostima želi da da doprinos zajednici, a posebno su nam značajne i važne sve aktivnosti koje su usmerene na pomoć Svratištu. Iz tog razloga odlučili smo da doniramo sve tehničke uređaje koje su neophodni za normalno funkcionisanje Svratišta. Međutim, pomoć i briga o deci koja borave u Svratištu sa naše strane se ne završava sa ovom donacijom. Naime, mi smo organizovali internu akciju u kompaniji za prikupljanje darova za novogodišnje praznike i realizovat ćemo je u narednih nekoliko nedelja. Hvala vam na podršku. Hvala. Ja se zovem Sebastijan, imam 7 godina, idem u školu 1. razred. Nama je srce puno što smo danas ovde da uveselimo Sebastijana i njegove drugare u Svratištu u Beogradu, jednom od mesta u kome deca mogu da dođu, da se druže, da pronađu topao dom, da se okupaju i da pročitaju ili urede domaći, ako to već nisu u prilici kod svojih kuća. Ovim prilikom pozivamo i druge kompanije, odgovorne kompanije, poput Tehnomanije i poput Bambija, poput Ringi Axel Springera i Blica, da ukoliko mogu, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu mališanima, kao što je Sebastijan, u Svratištima, da im detinjstvo bude što lepše.